Ketzeledo. Kekrie kepenyofa ketezia kapie nzesiawe. Poti kevi tiso kevi kapie hekotsesa. Hekobuche do lavordi nrosholi kevi poti hau ngukilila nipu npejewe. Temyeke krari poti hu nguli modi baya ketsa shiketsa ba. Deri hekobu nteja hako sedi vordi kezeke pekrodi nrosholi kevi no kapi hetsekesa hakolan peje. Nipu heko chedon mhodzenu vor ketsa. Heko tio heko kepuma kripre kepuma vapredi vorta. Deri nyo Jesu Krista lanu heko ke jova kelie mu mhodzenu mezze kelie hakola ketezia kapie ntsesiya npejewe nipu. Heko chedozo sheri nipu mhodzenu vorya tatsazo. Deri nlanu heko bu heko tapo baketsa. Nlanu heko bu rakri ketsa potanu ngukile hakolan pejewe. Munipu heko bu hako le keradzawa heche. Deri tison hiel huketsu nu ndie zedi thule ketola. Nsiedzike vimye potsadi hule ketola no heko kruhisiche. No heko kruhisi moliro heko tsele genzazo nipu. Kizu potesa ret torzo musalanu nipu heko su tsele genza heko techudeya. Nongu mijedi heko kruhisiche. Chedo ketezia kapien tsesiya ke krilamuna nipu. Heko Sunday school nyonyo heko youth ko bunuzo sheri u exam khasaketsa ko buri pass kelie ko lari ketezia kapie tsesiya we no ko kruhi kesla uko bu ko mhatho tsu krukrelie sekolari npeje. Munipu uko lesiki favo ketsa ko nuzo sheri no ko chathasa uko kruhisiche. Nipu uko bu lesiki potu ketsa muno lar uko lam har ke ba uko busu CD mfe CD nu ke dalike tola no uko kruhisiche. Parle mo keta kori kapien pelesia ubu uchameje de hiche. De puti haunu nipu no uko kruhisidi ubu urhetsla samosho ketsa nunna suri ngulie kesikele thajari nki ngukilie tseje di nki hemejame loya. Nipu heko chedo hanu ke ba mikrnyo tseke ba ke kraba mikrnyo ke medze tseke mikrnyo pitse di ba ke tsa ko pe te ko kapien pelesia. Nipu non mhasi kapie ugo tseje. Mhasi hau sedi ugo bu unyonyo chatapie unyonyo bu Jesu Krista krike pri Jesu Krista die zedi lu sherli ketola nongu mijedi ugo kruhisiche. Tsele kere tiu nuzo sheri ugo bu nipu unu kehu kero tsedehe der ke chanu nfulie mhasi fuli ketola no ugo kruhisiche. Kekre nipu Mikronyo urabitsidi mikronyo tsakeba single parent riba sure caregivers ko riba nosukozo sheri kruhisiche. Ubuno nipu mikronyo urabitsidi mikronyo tsakeba haunu ubu nipu unukehu kero mori udzzi ketsa unye ketsa mori tsele shimo ketsa shiketsa tirize kese ketsa kunu no keko kapie ukotsisiche kekrilam no var kraya ketsa kepenyo feketsala ukobuno uje ketsa tsedehiche de ginunu ke kongulie sidike kosoko sedinu ukikru tapie Krista krprinu tasile ketola no ukopette ko kruhisiche. Anipu heko donu homie shomeje ketsa shiketseri bawe mu heko ukochedo uko varakraya. Nipu no afmezo zo sheri kruhisiche. Anyelo zo sheri kruhisiche. Jabu zo sheri kruhisiche. Atanyelo zo sheri kruhisiche. Apovite vule zo sheri kruhisiche. Nipu no tieti so jahano zo sheri ke ko kapie uko tsasa. Uko daruse ke ba ko buzo sheri ko kruhisile ke tola no darum ho go giri jasiche. Rofoki tati unyeba mo kisi no suko no zo sheri ko tseperhilasa uko kruhisiche. Sidi tieti so jahonuri uko bu nke ni nunne mo tsake so hoketsa hori ngukilie tseche. Uteke ke bakba te ko bunu zo sheri nginu ke ko ngu prekilie tseche. Muche do heko kezedi vordi kezedi noshoketo mu ndira nevoketo tsali ko nuzo siri nsile keto so tsavke vokono no heko pa te ko kruhisa heko melu kripie heko bunu no che do heko ki do pubashi heko busu sile keto la heko melu kori krasije heko nipu heko nudo nulle ko taluki haki vodelevi de no so ko tesapien mhodzinu selie
sidi heko bunu no kido bo heko kipu ba shi so si tulie chidi ke ko khapi heko tsade heko bu tsa zele ke vi no heko pa te ko kru hi si puti hola ke thazia khapi ntsasiya we krista ha ke liuza sidi chaya amen ba preleri vide
congregations ko hako petenu uko Mary Rakrozo di heko petha mu guide chasir mu uko lanu thie jisue akela ke liu mu puginu nu rabbi kela ke lenguli ya keja mechlewe a Sunday school teachers kola anu ketho peje bawe Sunday school nu ani sebaru atiti tadi youth nu pamor shota sala Sunday school kawa Chris city youth nu parho mu youth nu park lisie ari chabamodi hostel nu voda sidi chutiki rabi vor ke huya mu vor ke hu chaki mesi motochake mhe mu arheri jesede vor ke hu ro youth leaders ko ubu lighthouse nu bali nu di ukeya sala aro kise ke hushe tar shadaya sibaje donu pastor megomu putim ko akinu vordi azike chacha mu abu youth nu tepie forgetula aketso vor kepenyofa ahashidi ari fekolie deri teriagiwe matokori amhaseketacha di tepie forgebauri kawatimoy di lerisia deri vokor team members ko zekercha program ko plan cha mu ko zem hachavoro anura lalia mu mamo chile zodo edi anu tefulia mu kepenyo fa ke kre ke kro mu kortin ke vilanu ani sedi kresara krotonu information and publicity secretary post to teacher kenye favorliwe sosie ke huro alepe vidi abu parkom nu lerdi ministry experience nguli ke vi opportunity khakesha suzomonya akezari chpia atzekeshla ke huri pezieshnya a oya armzedi ke jedodi macha ke vornu mahakemiya thopo si ke liro ke chatsa semor ke sho mu ke chanu puke ko bas ke cha silia po ke cha sia ke cha me pupo pu aparkom join chekere thoni hai asedi ke cha ministry konu foke chamutsa hinie ke cha di boya hinie tidi ker chabaro hunie ho lanu ke cha lia mu aparkom nu ati cita jetsa po asedi ke chatti po pia palia apu ginanu anzeremi mentor mu motherly figure ngulia mu hinyeli ro grandmama la ya hosla hako personally pugiri pusana deri pura shero krali pule mala sula na cheri pugi pumolo mu pukelhula ke penyo fa peje October 2021 ki Sanctuary Core join salia how join sakelia anu matopwa hanunu staff notation re procedure de zali kekra silie hosope worry wate so jepodi UBC rebizo modi teche kekri kehu kekri konu vo ZHAPU chekelela anu nase tejangulie mu opportunities kola kepenyo fa peje vor kepelemi ko senke krotho kelie nunu ha ke kranuri ake prasilie sosie athemie look up cheya ke choko zedi kolik cheke vornu uko ginunu ha ke kra si ke salie uko ke hula Mary baya ke choko ngushadi uko huri sakote ani chununu theology progetio ape pisetia Deri class 12 she atyo aketso ketati povor theology progeta atyo aginunu parmo miho abu prelenu ketala pratiobashi keta deri ketso ketati hakonu kepenyo felwe akawamo potemie ginunu zo sheri podie kerenyo nunu zo sheri achata vor mu akele ko bien ke metche chevorje u theology progetio metze Batazo sheri kepenyo fa purhiki kecha ponu asesha teobashi asu simo derim hapo mecha tu ke bao liro kepenyo fa acha dapie bawate
mu apu diezenu tushero po aze puchau nu vosheke tio peleba. Chaba modi a theological study la tusho tioje mu putiu penyo mimie mu miche mu excited risadi mixed feelings ba. A journey ke sahanu ke chase moro shoseba. Ke penyo fu diezenu balike tio mu metchemo mu ahie chedi ashiproko chetsili ke tio la nyekobu ke chanu avara krabanu chaya. Sesia arabizo kemo Lighthouse Youth nunu mikinye lungsile mu vevele hiekomese theological studies la chetie vodaje sela nye ke chanu unyeri savara krabache idi nyekoki chaya nyekonu chadi ajaputi haur nye keshila nyekopete pije. 우고 제 개차띠 베발이다. 우고 제 돌리로 캄보디아 시우라 찰리나바. 우고 딜레노 투 베바데 데리 자이 케메예 그로포 게자 시리아도. 캄보디아로 타일랜드 라오스 무 베트남 제자뇨 치아시 시하우 키즈토누 뚜가다 시에보데 무 부디스미에 게크라토게자 Chia, Deri Christa Miri, Ba, Jitie Christa Dilikevi, Cambodia Siu, Nuvorkilia, Dichekriwo, New Nili Desi. Ugo Tio, Uke Diba Vorgets Siepode, Mother Ugo Poti Ho, French Mie, Mu Japan Mie, Bu KEKHA, Sevorsi, Vietnam TEHRÜ Tiki, Ugo Khmer Rouge, Pol Pot Ketsuwo, political leader wo, dictator wo, ugo KRÜTA CHADI, Cambodia Siu, KEKHA, mu temi KERHIRO, bevose wa getsa nguli, mu Cambodia mie, Pakistan mie, KEKRARI, dukri wa getsa nguli. Cambodia liro corruption mu temi measure varho getsa nu kekoto bosi. Tie ugo economy mehoshero, krolimo to getsa bo. Cambodia mie economy ke krohi toget zu liro agriculture tourism mu textile ugo chido nko kezeri si haula chasodo ke chanun hago se chalido ap perkesdo mu ap perkewaro keze ke chatslido bo ke penyof teziesdo krista dilike view bu se ye haunu vorkelela ukom hichiul liro Cambodia mebu esianu mu kijunu jisure ketengu bochli ketula kepenyofu ukom hichie cha jibe ugo tsha ketula chadio kenyu pol potiki Cambodia mebu tekrcha reserve setyote kemasarfu chekemenne mu chekeshro sevor Cambodia me tsha ketula chadio kehubu krista kemera mu ketose temie krohishagatula chadio. Seuro sorkaribu diatomu ketucha sedi usiu kriemu besieshagatula chadio. Diu ugo missionary va adono mu pose gezieto dim hacha kebagola chadio. Poti selivide. Ke kriemu bejiwe poti hola no yo won she lavori yo Cambodia CEO olari chali ke vigla beje non tete do shiri higo CEO selavor modzun slasiawe no CEO Krista diligevi vorde CEO zogile lam beje mu nipono mhije kabese go tsagatsa mide nipo Cambodia meburi asianu kitchenu sie ke vivo so bore ke tengubo tsgile tsliche non te michi ho tsbese go tsakile tsliche so chip of the hands shiri ni po pot digi temi kemeje ke wa olar chawe te krcha reserve for the ni po temi ga kra kemeje wa gata ni po ho no ni po si ho lar cha mun kemsar fo nu go ugo tsakemene slasle mu tsaka sola sagile tsliche so ni po Cambodia mi wu visro di si wo tsalakile la ni po no chasiawe
KEHOU bunzo shiri KRÜTA kemeramu ke thosedi temigo cross ke lechlichi ni chasiawe so ni po sarkari bunzo shiri de thomu ke tho ke tucha sedi ni po seho kriemu PESEYE la chasiawe ni po yo to potengensia so ni po bavdanzo shiri autonomo missionary go sevam pinsia no go crazily go ke je dodim hatsia ke zolai chaya ni po no go ministry no craze go crazily mu go ministry peteno go chatasliche ni po bavdanzo shiri ni po no go Cambodia hola pinus la la sela vodi non te higo ke chao ernalasa mo non te potitu higo ke chao ernalas ke letsiche poti hola pijimu jisusan chasiawi amen o chiliro pakengolido mo ke huliogo nigo pejiri kholido mai Pete siatalidi daksaliji utsalidame. Jakeshe Jehova tselie kije keruko potseje digi kori potselieje bonyomu rofatselieje amen. Pala livi. 제도 KETHODIE KEPHRÜ uko DIEKEPU topik nu mezidi persoteo. Haketseko tu tekinie kusoku ponunu gerse. Haketseko tu tekinie kusoku ponunu gerse ketso. Potsugi chayu. Kemesa rofe gevor. Pentecost javor lietace uko pette kezavo teche ponuba. Sitse va ponu hafepo tiginu kredi mi vordi uko keba kiu pette chulieta. Ru mi temye mel kemhe pro kezavo uko mi popogi ba preta. Uko pette kemesarofu utufe di kemesarofu e tsekeshem he
DIEKEPU hapu sieta. Seki tikro seye pette nunu nan nu peche sekeche Judamie vor Jerusalem nu thuba. Mu hap PHIZO sikeleki krodi vor kengulie mu ungo pita. Kekrila mona petakeli kwe uko mie popoche ramie die nunu hapu keba siketala. Sidi ungo tofe disie. DIEPU keba hako pette galil mie zomome. Di siliro kikidi uko pette utio udie nunu si pretaga. Parthia mie, Media mie, Imalit mie, Syro Mesopotamie, Judea mu Cappadocia, Pontu mu Asia nunu kevormie, Homie Phrygia, mu Pamphylia, Egypt mu Kurin kepenyoki Libya nunu kebamie, Tiu Rome nunu reso che kevor Judamie, mu Judamie nan zeke tako, Kreta mie mu Arab mie, Upette utio udie nunu ukepenyofem hakeja chekeshe je rene bate sita. Sidi uko pette va petof mu ungodisie honi hoki. Hau kikidi hilietaga sibata. Deri kekriko ketekredi. Uko zu kesase utsufe bale isita. Honi pudia. Deri ukilu kemesanrofu po azanunu ketesha ketutio hapetepi ni petalido mu aniki pukesha pete ni bu rakralido anuneu kapi ni kotsiya atio anuneu kapi ni tsiya kijuwe kapi mitsiya kejatui apie ni tsitio jmo ni nu kemejetasho mu michiwitahi kachatsilido Kemesato ki krinipu Jehova. Noi vi mu noi mesa. Noi zaye ke cheke penyo fwe. Nipu hiko ke pumamie. Hiko nipu nkemesa zawi ke lesa ke momiwe. Diri nipu non kemesa fu kapie. Hiko peta nipu hiko chapeko ke shlandinu. Hiko tien temye chudi nipu mhazunu forin rushomawe. Putin hosidi nipu hiko ndiepu rene ke chenu. Anipu no hiko kruhi suji. Kepunu nipu nonto tiame chakama sali di nonto selie. Kerenu hiko bun fesije nipu no sidi hiko bun tejaka samulaji. Jesus Christ zanu chasiawe. Amen. Jido uko calendar nu kimhizi shi jido liro Pentecost di sonja get uko sus muba Pentecost Sunday isidi nu kepelimie history nu Christian churches konu di sonja hopie Pentecost pemudi Pentecost ni get sus chabaya mu history nu mohosliro Pentecost Sunday how haliro kemesaropu apostles ko mu Jesus izimi ko gi vor get sus pupetodi sus ni get chaba history nu mori tradition nu mohosot she Pentecost liro vodi Judamie nan nu tugeta Judamie nan nu Pentecost how ni tugeta uko sus mulido mu Judamie ko how happy Pentecost ni how happy uko feast ke meye po chmaya ke sus mulie there vodi poza Pentecost ikecha sus semo there po chau ke khedi sus ni for Israel miano ko liro Catholic ke win mo hasan liro jadu doni ikechu uko nivor kecha uko Catholic ke win mo hasan she levi mi shiri toke pralesen mo hasan liro Festival of Weeks isidi jadu doni uko susonia mo teniti honu judami ko uli chili uko harvest nu leye kasau nu new harvest nu uko possible retro the first harvest so sevodi KETHODIE research bio ke benefits ya isi hatsan halie research bi ke benefits ke cha Catholic so pu sama jadu do ni hauli ro
주담 비노고 건 테니 메예세 게자 테니 기보바 무스고도 누 셀리로 메예세야 제게 원 유로포데 스셰게 뉴리로 크리베 니게 모데 안 뉴데 무 세울리로 자두도니 이시디 오코 페스티벌 사고하 니게자 수사치야 뭐 테니티 하고하 누 주담이고 베테 제루살렘 누 보야게자 수스푸 how history group provide uni segecha okotini hori unumesezo hagecha susilebaya first harvest of the year agricultural year nu okolicheli frame hathot segecha nu liye kere tobie okepani put segecha susupuya sona judam yenogo bahari tepamigo liro first chief to pokro kere to piedinu Jerusalem nu vodi shi okepeni fe rasodi okepeni fe ketcha teja khakisla okai sevo okepeni fe rasoya ketcha sepu levi mi ko me fe sinu mohashni ro oko susunguli do levi mi ko me fe seker pengun nu me fe kinni tiki tupi bado tengi hawali ro jadu do ni mori harvest festival hawali ro cheke vonu ni vodi jai he pengun he 58 दिन ही जहाँ पेंगुन ही उको सुसुनिया के चपुया सना दियोबा दो थेनी पिसे दी जापो सुसा personally रो 50 days party I see pu mu uko levi mi ko lesson lu ro kim hedi pets di ni mo shoshi ke cha susupu ke cha pula ke sha ker sorundri uko mo hosan ro ham hedi tu pi badi mu le do Deuteronomy 16:9-12 Jehovah Japian gets a toy, needy kakeshapi, Jadu the new nipi, Jehovah in Capenifer Shoto isi. Ukepenifer Japu to Kesha, Suso Sedi, get Nidu Uko Jadu the new Nia Ketchapu. So now 50 days how Benvedi goes to Nia. So now Catholishaki will Nuliro Pentecost how happy Uko Lichili Great Ho. Pesevodi get his copy, Ukepenifer gets a susu recordinu uko susu nia kecha susunguli judam bienoko zenu mohovo shi sinai ki jutunu ukepenya fe mosaki tejo kapi Israel me got kesha susuri pi Pentecost ni kim hidi susuri ko observe savor kecha susunguli muvori catholic ka saunu apostles ko tiunu Teni hakoha ni pejas sebaya zokecha okosusumuli. Musala jisu tebe gua kecha cheke vunyu to nizo vodi shi kemasaro fu vor kecha how ketsa liro 50 days period nu susup ba kecha okomuli do. History no temiko Pentecost ha kanyoza pu vor kecha no pu interpretation liro kemasaro fu vor kecha susupie Pentecost zeke kedi okoi sus ni geta sus chili je dom hachang kini se de ko mohosn keler liro haket ko lesson Pentecost experience how ha ko Pentecost vor getski Pentecost kemasaro pu vor getsin here temi ko kim hidishi getcha mori kemasaro pu vor getsuwe kim hidishi getcha haket go to take in nu sus detail du to be ba muslago sus mohosn Johan to take care die kuso care soro mu me fe soro nu jiswe posidi mi ko ki pu getche po tiodado de po to ketashi po ke kribo kasudo isi I will send you a counselor a comforter niego betashgedo niego krihi shigedo po geteshodo musu sutyo niego betabi niego bum ha betesiledo isidi promise po kakesha Johan kier dieker service simulie mo kemesaro fu vorgeto prakesha promise kakesha kereto ha han kecha simulie sushi jisu hilasi ketashi po la vodi posidi ko zeke segecheki po ko kipudi nieko kemesaro fu nu zulu fleto ho isi hakechiko to tepo kuso pengunu you will receive the baptism of the Holy Spirit promise can you kalakesha ukosunguli Kirio liro kemesaro fu vordo nio ke kruhi vordo bu potonyo ko petabi ke tonu shaledo isi kenio liro nio go kemesaro fu nu zulu fledo ho isi di jiswe po Jesus pusha prakesha di hakoha po promises hakoha tsige chum hoze chvor ke tam hoze jiswe mhachapo bi po si jiko ki pusha
musuliro nieko febalichi isi nieko febalichi isi dipu uko dilekivi lesu Luke tute mefe dienu mohoshliro Luke chapter 24 verse 47 to 49 Jisue rilasie ketasi po sidzi ko zekese mo handri poi uko kipudi niego Jerusalem nu febalichi isi dipu Luke mefe die kuso hidie tenie nunu hidie tepfa hawa prashido mo pozanu tenu ke dikeche Tio ke jo ke move vap ko vapie tsketo ze Jerusalem nunu sededi seyeni ko ki petashli morsho hidie tepfunu siro a apoi kashutyo di prapi ke ju ke tsepi ni ko tsutyo deri ni ko peso ginu ke ko nguli ke mochi na dinu febazuli chi isi uko bu pi pu morsho ke che message kapi uko tsha Si jime ko bu vodi tenu ke dikelie repentance and forgiveness. Tenu ke dikelie mo ke jova pie saketo zeu pie puji munigo Jerusalem nunu se deche isi musidi se ye petu no puji isi. O ke penye fo promise kakisho prakeshu ke teshodo there is with suvor ke chomhoza ke ko muli ke mochie nigo Jerusalem nu febanichi. Promise kasha, commission kasha, deri famous get susimulie. Haket go to the poor kuso dienu mohoshuliro. Nego Jerusalem nu balichi isi. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift. My father promised isidi haket go to the poor kuso dienu susupula de. Prakeshu muli ke mochi Jerusalem no febanichi femor shokechu ham hidi pupetola shokecha susunguli kigachubo uko bubu pumor shoshi ugo Luke to them fe dieno susunguli de vodi tenuke digeli ke jova keli diliu pe puji isi nyongo to volichi commission uko ke tsegesha susunguli pumor ke sho dio muli ke tsegesha dio muli deri Keko famous kita, uko keko susu famous kita susunguli. Haketsugo to tepo kusotetanu Acts chapter 1 verse 8. Zunuri di chapmet meche di puke susu chode kusotetanu parliro. Deri kemesaru fu isi. Hamodzuliro keko isi. Keko. Muri prapi ke ju isi di pu. Deri haketsugo po tetanu partemeta. Deri ke mesaro fu isi di pude tezao metz meche di seke shos muli deri ke mesaro fu ni ko givor ke liki ni ko ke konguli do site ni ko Jerusalem nu Judea pete mu Samaria nu tiu ki jevala ke tsori ajapu mi chli do isi di pu ke mesaro fu vor ke to sus push ke ta sus muli Jisu rilaside mu pojahi die ki junu body posidi ko zeke se uko tar hokeche uko susumuli sidi jahi din he Jisu zetigi kode Jisu 40 days after his resurrection isi potigi kongetashi zaker shinu Pentecost vorkeche uko susumuli mu disonja ka sasuliro 50 days susuparba Jisu jahi die ko zeke sewa tigi koda zaker Kama sarfa ke ko vor ke susu feba si jimi ko zaker fe si di jan he pengun he o ko fe ke batinu kama sarfa ke ko vor ke susunguli Pentecost how hazedinu kama sarfa tiu sedega ta susunguli do Holy Spirit age movement ha sedega ta susunguli hamodzuli ro Jisu ki junu ba ke tki chepu me vidi vor ke chla o ke penifuno Jisu putiu ki junu pum hatogo tsha Jisu tiu tigeli shie o ke penifu ke masar putiu sedega cha suscha mo ke masar pu Pentecost ni vordi pum hato sedega cha susunguli haket chigo to take in you to dog to DIEKEPU prakeshunu Podzeu petsdi to pick a bus sunguli do Kike chobo tsudeshi haket chigo leshunu Pentecost janhe kusoponu pugecha uko pete ke zevo tetchoponu ba isi uko pete ke zevo tetchoponu ba pete ko isi ke chuki shupo pubaga reference kroponu mi krepodi me faba ke chepu Potenu Jesus yedziko mu
KEPELEMIE, possiamo dire che cosa puba. Musulmani crepo di me femme seki po vodi tetsu no body fake ba uko sesunguli. Kiga jobo chubaga how no mohoshandiro uko e gachachdi uko tipe vodi feba ke ba sesunguli. Keni uliro kusom keni musenu. Uko bank fake ba tunu. Vaponum ha fepo tigi no credim hi vodi. Uko ke baki upete tsulita rumi temi merkem hi pro ke zavo uko me popogi ba preda isidipu dramatic se ke cha susunguli deri uko mhapo lele ke vi poliro ke me saro pu vor ke chenu it was loud and audible peto pe credi vomo de peto sedi sile ke vi chedi vor ke cha uko susunguli po feu ti cre digim hi divor isi po chai no o kwai si de ha feu si ke ta su se che so she visible ngu ke chu li ro hi be ngu ke chu li ro mi kim hi temi me tu ke bam hi di vori temi pette go gi ba ke ta su se pu mo hanu pu ke che me po gi ba preda isi me ki chu bo vodi ki room sunu ba shi ki bul ha sunu ba shi so ko sa pette give up prekata sala okoi unye pe profesi mu hipi mugecha pe krimodi kama sarfu ke ko vorgecha sesunguli kuso dienu uko pete kama sarfu utsufadi rofu we chake shimhedi ke kriko dienu nu de ke kriko num hapu sira ke chasusupude vori uko gibaki lishi they were all spirit filled rofu we vor uko tsulie Muropu we oko krihishidi oko bu die ke krinunum hapuda isidipu oko hokipo die ke krinunu pugeta hobi fekasa speaking in tongues how hazeke kedaya de hanwe tongues nu pugecha su pubamo deri oko ropu oko krihishidi oko bum hapuda isi die ke krinunum hapugeta ho ha kedi kuso sorunu mohashaliro oko puge bauliro me be pette go dirune ke chendo urami ke pray useye ke pray dere utsulidi kam sarofu go tsulidi go dipu par ke chu liro o ko enu o ke penyofa hato ke jago pubada ke chasusupu kuso sorunu susumet meche di pusha o ke penyofa hato ke jago pe pu ke ba susumuli do sala o ko dirune ke shiki adienu no po o ke penyofa ke japu ba ke da asususili ndienu no oke penefo ke japu ke bao oke penefo ha to ke jago pugeshu okwe susu si preda sonate mi useye ke kripre der oko pete ko si ke liolo oko oke penefo ke jo pubi japu tsake ba sesunguli do hatiki na pusuzum hedi jadu do ni ke chonanu Jerusalem no ke lumie korobimo there is so make kravor Jerusalem no chufa jisu Jerusalem no meye melody leke tinu no koso si shade cheka vunyu ni ke to la judami vodi romie ki zunu tuya kazami ko shi mi peter vet chvor Jerusalem no chufa mo jadu do new ti ho ka cho theme ko ba ke chala me crow Jerusalem no chuke ba si dere hanu pugecha judami nan sepetya kazami ko isidi pude devout Jews nan sepetya kazami ko we kibul hasunu ke dibo chabede badishi gecha ukoi si they heard and they were amazed ukoi sidi umogeta susunguli kusanker dienu no ke di mefe po tsago mo ke shaliro experience so for ke le shie ke ko nguli ke ta shie o ke pen for fu we 40 ke pelemiko yali ke ta shie o ko wele ke ta shie pitore po message ke retopie pu ke chasa smudo pitore japu chasede po first message liro o ke pen for ke masaro for ke konu no japu chege chasa chade kuso kerteni kerta no moshiliro po puge choliro la vodi ke tole shake winu siede ke siu joele prophétie die poupe ke jou po sus ko tse pardi no po se japuche dije krete taki jivo ke taki siede ke siu we po ti thala tsate o ke penyo foro fo we kim hedi melesho do shigetse siede ke si die poupe je kama saro pu vorke din he pitore susu kotsudi pupi ke je siete ke siu ke sidiu chvore the prophecy has been fulfilled prophecy pupi ke je ttish de isidi boy susu kotsudi japuche o ke penefa di likivite o pudi nushi keren nemi ko bu
테누케 딜레 누디 보에 기기셔 수스무리 쿠서세레 테니누 모호케리로 chapter 2누 우고 메호케리로 케케케르게 츠누 테미고 비토르샤푸 디고르는 바디시 우멜루츠 디다게 츠푸 they were cut in hearts 우멜루츠 디버디시 우고에누 니푸 디우 우고 르츠서시게 달라 우고에누 비토르무 시지미코기 This year, what should we do now? Conviction. Hapo uko rutsekeli susun for kiliki uko inu hikubu kedibo chumosho dega isidipu mohatiu nu pitore dili kiviu pe uko zekazadi tenu ke dili di Jesu Christa zanu zulu funichi isi. Nieko ke pumago vani ke tona tenu ke dili di Jesu Christa zanu zulu funichi isidi uko kipusha. Temeko penleli tenuke dili ke tsusu che mukuso hidie po no mohashaliro ti so jahan hi ke masaro pu vor ke tsunhi dili ke viu renadi zulup fakeli me nie seda ke tsusu pu 3,000 were baptized and added to the group temi nie seki po penleli zulup fledi uko ke pele krosa bale ke ta susu pu so na ho mohashaliro haket chkoleshe no mohashaliro Pentecost Jan here, Kamasaro Fu, for Pototsekation here. Papo extraordinary secretary. Papo Purikri secretary, but secretary Ogosusungulie. Kirio Liro, Prakesha Diego Chativoli, the promised were fulfilled. Prakesha Diego, Jisu Pukeshadiu. Susa Chativor get Susa Chali. Sidike Sidie Pupike Jugo, Chativoli prophecy was fulfilled. Experience kasa sikili uto uginu sikili kasavor kita new experiences sijimi ko hakasa ko ko ginu su chli ZHAPU ke kosedi ZHAPU se ZHAPU chikili okay penefa dili ki se di ZHAPU chikili powerful sermon was preached haket ko lesunu ko su mohos liur su nguli ZHAPU poke koni di pe ZHAPU pude mu conversion tenuke dikecha so chevor keta ugo sesunguli so na Pentecost jan he kamasaro pu vor ketchen he ha hai kecha korpo chevor kecha ugo susumet mechedi chapter kin your personally sesunguli there ugo tiu no liro does it matter for us as a church today ti krista ke hu chegecha Pentecost ha ugo la me yeme ugo la po chani me kecha ugo susu ketso serving here Pentecost zeho ha pudaliro ke mesaro favor ke zu ze pudaliro o ke levo ke kele ke retoliro ti credim hedim ha favor temye mem hedim mit du vor ke suslem khania isidishie temye ko fekas has ni se di pubade isidishie ti ki ga chobola ke hunu ha ko hat shli moda ga ke temye ke kra ke chobada ya o ko ke leo liro khapie visible signs konu ngoke che ungom hatoko gi shodishe susumero labanaya uko tiuno kide kama sarapo menesu kim hike che ki hugono chya modaga isidi mekekra unu se tesedino charismatic fellowship of photo ya che susunguli mu hawhal legashiki uke lerisunu vodane ke vi kemi che ke che susupu Pentecost jan he kama sarapo we 40 hakike chbo choshi uko tiu no risu so chabazo there it is tiu no hedi extraordinary experiences ko ngumulivi there uke pelese di Jesu Christa gi soli ke petami ko petegi kama sorfu we fora ya ke uko susumuli sala Pentecost jan he kama sorfu for ke chau keri uko tiu no risu so chabazo Christa ke hunu susu chazo ke asusu lesmortion here tie uko Pentecost jan here kama sorfu for ke liginu haki ke jobo chaborishi uko suse mupe jako morsha ke chasunguli po signs ko po symbols ko gi suko mupe jabadali ro han he for ke chunum haki ke jobo chdeshi ke cha uko suse mutsomodali vi musidali ro hakeme yetro majowali vi ke cha susunguli ati do cha DSD kazashnya kerioli ro the transformation of believers Keme sarapu vorgechunu kepelemigo cheke disheketa uko sesunguli. Katolishunu mohosaliro uke penya furo poe vordinu uko mie popo kechegi bada mo uko gi bageta uginu uko redigeta sesunguli. Si dzimi ko muji susi me jigeto ko
uko inu rila sikata o Krista zeke se po zeker che po uko kipu ke shi de ko reneli uko ke zeke shi Great Commission nigo to vonya japu mi chini je ka ke shi die susuri uko muli de Kerkini mi kerpo goro bimo deri followers ke krikosa tenu me gori sa ke chesupu uko inu jisu zeke seke chinu uko die susi mu ke zeke shi diu uko susumuli derim hayo po tsomo ba ke chuliro uko mi cheba Hake chigo lesson nu park it's a she ugo susumuli do. They were demoralized. Ugo krotao ugo be ugo rabbi isi kenya kasao dukriwa mi bupo be garsawati po dukriwa. Ugo isigo sungusha por hilasi katai muzo. There Jesus she ugo mi cheba. Mi ugo git Jisu gitsige sopi ugo git salaton hege mi chi susu tufa ugo chame jige ugo nuke tefa ba mo ge ugo sige tibunu ba ge susmuli derek amasaru fu ugo givon ge tiunu ugo ke lunu different supare kamasaru fu vori ugo gi ke ko vori ugo gi ba pregele gi ugo kripar ge ta susmuli they became effective ugo tefu par ge ta uko shahi par ke ta susmuli musalla uko me popo ke they were powerfully transformed uko chike digesha susmuli do moho ke shiki uke penya fu ka masara fu vordi sus chike she ho ha tie uko gi chishni vi uke penya fu we uko chike dishne ke vi ke ko sus se vorba ke uko susara krashiki we can be changed too umi chelevi uke retu flivi upright livi suksopet tendenu uke penefe por fowe utshike dishne vige tiponu lubana ge uko susura krashiki no matter who you are we keep him hige poshiri ni puro fowe tie uko chike dishne vide ke klamon po prakesh diu tsivon ke tala Corinthians go lesike new to te se kusoker te tanu 2 Corinthians chapter 3 verse 18 ni puro sus utshike dipie zaye ponunu zaye ke kriun shidi por him he mimi parlia isi transformation ke me yeto sa hohan he Corinthians ko lesike new chapter 7 verse care tatanu ni purupu utshike dipie zaye ponunu zaye ke kriun party utshike dilala shidi u transform chbi ubu Christa him he mimi lia ke chasupu mu Pentecost jan here kamasarapu vorgecha puto ke me yeto polira hohan he uko seke dibie ubu Christam he mimikili ke ko ha hati uko vie mo ke ko ha uko seke dishli viwe God's power will transform every believers popele ke li kepete uke penefai seke dibie perfume him mimilivi mo ha hat shne give you liro Pentecost lawe chakin you liro empowering and equipping the believers to serve God Kepelemi ko tsupe kopie kepelemi ko dodzidi ukobu ukepenya fully chegetu Pentecost jan Jesus chevoli geta ukosumuli kemesaro fu workili ginu kekko kapie kepelemi ko tsidi uko cheke dike shurubimo deru ko tsupe koshe uko dodzidi ukobu ni puli chnekivi susu chishe ukepenya fu kemesaro fu we mi humi zo shiri sedi hake japi tsese yake uko hawa no muliwe extraordinary mato chigeta susu chide sidiko apostles como sidiko mohashiliro mi uko pesege tapo no bageta susmuli mi uko clean geta tapo no bageta susmuli derika mesaro puwe vori uko chupe kolagese uko empower chide Moko but padi jisu depugatola uko dodjosigeta susachade. Moka traditional motioniro uko kira povoshi sunum hatchake divogeta uko zem haketchigole sunu proposition. Wherever they went, the world was turned upside down. Shidipu. Uko toke vonu kidzo tsake di nashwaketa. Potayno temigo bu to chang sili livogeta susa. Ungom hatosugeta susu pargeta susmudi. Sidimi go we. Jiwe kama sarupu vor uko tsupe koli kata shie uko bu vodi tsunudi ke tekeshu commission bi uko tekeshu nu pato tsune ke vi uko dodje tsune ke tasu smuli uko ke ko family ro
Oko abilities nunu, oko chule kivu nunu, oko Jesus zeni tiche sepom hato chubogeche, oko hasi mukili knowledge gain segili, soko susedi mission susu chilin zegeta, oko hanuri susu ngwe. Temium hasi, temium ha pro, soko susedi, uke penyefe ketigesha missionu, oko susu hakipunuri chiligenje geche susunguli. Mosala Pentecost hanu, disojahan he, kemesaro fu vorgecha hauha. Uko chepe koshe, uko krihi shigetola, uko dodzu shiditi, uko Krista ki hubu, polie shigetola, uko dodzu shigetola ke korofu, kapi ucha shigeta, uko susuru krashiki. Just say uliro, ke mesaro fu vorki liginu, ke pelemi ke krotokechu sedegeta, uko susunguli, ke pelemi go ke krotoketa susunguli. The church movement begins. Ke hutiu sedegeta susunguli do. Kemesaro fuwe kibul hanu baget ko givor o ko vor ke sekinguli de ke chatse ke bati unu rofu ko givor ke chese nguli ke ko thoke ba bi krepodi me fe vori ke ko thoke ba haginu community ka sapo se deshe ke ta ko thoke sapo se deshe ke ta so pu le se ke tumi go pu ke church begins with this group isidipu ke hu ke chazao semo deri ko thoke cha haginu community ka sabo sedde ke liye susunguli uko na pusuzum hedi ke de kuso hedi ponu mi nyese tenu ke dilidi bi uko sabali da isi kre body me body shi uko experience how no dili ke view pu be ja putsudi ur susudi tenu ke dilidi zulufu ke liye mi nyese sapi uko bali ke che uko susunguli haketsugo ke ni hedi kuso hedi se nunuke di hediye teni zaki mohoshaliro kepele hakoha temya hakoha they continue to meet daily isidipu uko esugos experience genishi uko ni genishi uko ke kosus ngu genishi uko tison levo ke sekingu uko inogo ke luha sebo ke za petha ke she diego no uko khashe ke kro thoge che roker sonu ke chanu uko khashba geda sugos bi uko focus chiligeta uko susunguli. Their focus was on fellowship, teaching, prayer, the breaking of bread. Kerkra chatsa getsa ketcha sukosabi uko focus tsanlere. Mahanu pugetsa they meet daily isidibu tison here isidibu getsa uko susatsa. Sizomon uko enu uvieka bakuri several di kazaketsa. They share their belongings. Uke luha life how ha ke zaketa lanu uke bor krimo di several ke zaketa uko susunguli do musula ke pele ko thonu community ka sahonu mi poribu merida mo mi poribu so freedom di mi pette ke tudi ko thoke sapo chba ke ta susunguli mo ko thonu ke pele mi ko uke pele sedin hu ke shlanu uke penyo fe tison he temi ka sa Kalali kata ko zevori uko balasha sidi krota ha kromimi kata sus pugecha suscha mo mosli ro Pentecost ha kemasar pu for ke chahonu hapo uburka kasala shine ke chapoli ro ke krota ke chnu ro so ke chnu mission ha thotse ke chnu ke pele mi leri participate se ke chaha me ye thor ke susunguli Pralie pelele zulu fulidi taki krinu voke tsusu chemo dere ke pele ko thonu uko khasha ke yesu chingide mo slanu ko krotho ha meti kromimi voke yesu chingide mo tie krista ke hunu tsu premier ko uko ke hu bozo shiriti ke hu ha nu vori ke krotho ke cha o ke penye for sho ke cha padi ke hu bu mission chige chnu uko ke je dodi chike sha ha me ye thor ke cha Pentecost ja ho hasidi ososura krashike o khala ke sapi o ke penye fuchdi ni powem haprom haza kapiu chshiliro susu sidi krista mo hagi nu poja puchike chadioliro inclusive nature of ministry ministry japuli thotse ke chahano inclusive ba geta o ko susunguli ke mesaro fu vor ke ret thon he ke mesaro fu ke ko susungu ke li hanu Kere pogor bimo. Dere hamaza tenno me kori saba. Jesus yet me zikato kori sagecha inclusive of men and women. Tenno miri ten famiri. Kemasarfa ke ko vor oko gi vor prekecha oko sasunguli.
所以现在个是叫我来不给是咁黑的，现在个是丢呢不给不玩个真呢，你那天努力太富裕。Kresamiri katsamiri isidi susuri pude Joel kenie mepeta ta nunu kedi sero kenie nie nunu tenuri tefuri size di pudo Kresako zium hongudo ketsako hope mado isi kitio tenuri tefugiri ukepene fe por fu rupitsudo isidi pu ukepene fu rufuwe petego gi vorgeto susupu ketone shake we nu mohashli ro rofu gi nu hatshige choli ro kapie territory ro sidike simi goche zievo mi goche muke dimi goto se ke koso sidim hatshya ge chozo rofu ke kosidim hatshige choli ro pol limit seleri meri seleri sidike simi go zievo mi go mu ke dimi go totsya ge che ko ke thole shenu mo vo tse si ke chozo ge chmuli dere ke hutiu se dele ke tashi rofu vor ge tashi rofu ke kowe temi pette go gi vor ge tapu Kresaramia kori sije ke sidi putado isi. Tenno miri tefu miri pa prosedado. Katsami go pemado gecha. Kresamia shi katsami shiri. Tenno mi shiri tefu mi shiri. Ropum ha pro bete ugi bana geto susu puba gechanguli. Sola ke mesaru we po ministry unu. Kepele mi go bete boke sama gecha. Puni sikrimo mori temi sikrimo gecha. Pelle ke le mi pette gi badan ke to sesunguli mo honu mo shuli rotie o ko mi pobo ke che ni pu ro fu we o gi ba ke ta mi pre ke che susu we ro fu we tie o ko gi ba ke ta la o ko bu pie mu ke le ha process se di ke me kre ba ke ta morim ha process se di utho uza bi ke me yeto ke ta susu pu bam susu la kasmo There ropum ha pro ugi vorgeta hoha ke mesarupu ugi vorgeta hoha ubu sedi ni pulie chegeto lade mosonati ha di ugo vorke krotoge ba honu mi pette ko krista mo honu zato ke me yemi pregata ugo susura krashiki mi ki debo opi prabi ni pur sakyu ni leri ugo ke pe krovashi mi pette ko krista mo honu you are a very important members of this church God ke krotogecha krotohanu me popogecha me yetor getcha me pregecha ugo susun leshaki ke hu ha bu shrogetori ngiba mu agiba ke hu ha bu pumishnu chikreda geturi ngiba mu agiba na getcha ugo susun krasike kama sarfa ke kowe ugo petego saprasha mu poke kobe ugo petego tshigedala uko za uko meseba gecha susun leshike chapingu mu potalo liro kehu mission the mission of the church kehu mission Pentecost jan here kama sarfu vorkelin here kehu po mission sedeshe gecha uko susura krashike ropu vorkelin ginu mission mo evangelism hato susu chsedeva gecha susu chde mo solanu tie Krista kehu we Kelaki le dili ki vu se di se ye peteki to petosho moshikecha ke Jesus ne tosho moshiketa sesunguli Johan me fe ponu jiswe pukecha as the Father has sent me I am sending you apo aketseke shikem hidi a ne ko ketses jeho isidipu ke hu por ro ke me ye tomu ke za tholi ro primary role liro mission u kecha chedo ugo susu ro krashike me po ham hidi pusha If the Great Commission gives the church its instruction, Pentecost provides its initiation and power, you see. Ketsekeshe di hauha ginu, ke hubut semor kesho susunguli da liro. Pentecost ginu ke huwe ke kohunguli da keche susupu. Tie ke hu mission liro. Kelakili dili kivi hopi. Seye pette temi di pettegi petsoshmosh kecha susupuba. Dili kivi pe puzashi. To vodi mi busi zime chanichi. Uke penefu ke kre mu ke ko ni ke hunu no pe hudi tapi japutsi isi kecha di hauha kapi tshe. Dili kivi pe vodi zaputsi. Si zime chichi. Ke kre mu ke ko ni ke hu jonul hudi tapi Hudi japutse isi. Uke penefam hato tie ki jenu. Tavi seje ke che pumle gen jeso.
OK penyefa dili ke VPS ke jo petro ke cham hatho ha ta fi se juzo ke krilamun ke hu pette tetsa pette no ke hu pette we ke tse ke shidi ha ha chmo sho ke chen nun se di chhe ke chla mo tim hatho ha jisu la vor ke mo chi dili ke vi pu pe japu tse ke chha ha chhe juzo do jisu la vor ke mo chi the gospels will be proclaimed until Jesus comes. Jisu kela keli dili ki vi hope puju zo do ke che su simuli. Musonati Pentecost ja ho hazidi uko. Tie dili ki vi pe pu mo she ke che. Moti Krista ke huwe mission hatono chusu mo she ke che ha urgency po je ke che. Ker no chusu mo she ke ta responsibility po je ba ke ta uko su se krashiki. Every church must come back to its original purpose. Kehu peteri pom har ke ret thonu la vor mo ke Jesus mulie. Pentecost jan here. Dini ke vi obi pu ke shenu. Krotho ho krapar ke ta sus mulie. Puti hoyo shi si jimi ko takira po voshi tokira po voshi surnu otetenu bodi dini ke vi obi pu za vo ke ta musulanu nu katole she pu ke they turn the world upside down isidipu o ko ki zo pette bi pe ke palawa de isidipu ba o ko vora dini ke vi obi pu ja putsa musel hu ke shenu diu pie japutsa vo ke chenu rofo ke la ke lim hatho kruvo ke ta sesmuli mutie krista ki huwe pom har haunu la vo mo shuni hake kratsa zo shiri po original purpose no la vo mo liro ke huwe po significant ke me yeto va jo ba ke ta o ko so sui les mo shuni ke che so se lewe. Pentecost marks the coming of the Holy Spirit. Pentecost ja howe ke me sarpu vor ke che su tasha dere ke me sarpu we ke kobo ke me di vor di khawa ke chmo de ke ko vor ke cha howe vor di nu ke who empower chashidi ke who bu great commission su chashi ke la tie ke who chape ko shde mo tie po no ke who chape ko zo ke who do zo ke che ke who bu vodi kala ke li dili ke wi be pu ke la tie ke hu ke seje mo ke hu chape ko jwe mo tie u ko ke hu bori Jesu Krista pelele ke tamiwe ke me sarfu u ko gi mo harvuni ke tamiwe ke me sarfu ke ko u ko gi bade u ko pette ke me sarfu no zulu fledi ke ko u gi ba ke tamide musulano no tie ke ha u ja u me se u chashmo ke cha ti boda ke cha u ko sesero krashiki ke me sarfu ugi mohorvle de ke me sarfu uko gibade dere tison here gari ponom biz khasdi tajya ka sakmidi in feeling su se moshya ke me sarfu ke ko chala pe uke chuchla lili moliro ke pelle mi di chpuzi ke ko bu use to tali ke vi ke mi chijwe musulati uko ke me sarfu bunu uke chuchla she uke nela shdi ubu passion su sedi nous Jésus se dit kala ke le di ke viu pupi ja putsa se to ni pubu ugo hamu ugo chesake puti ke krasate ugo ke mesar fu je pudali ro utozo shiri u reservation paraya ke mesar fu mori ke mesar ha pro isidali ro mebu apo ke ro fu thore isi ke chu mebu su uki potek su se khashama krege chlanu uke theraya uke thedaya musulmanu uke meruri touchdaya kama sarfu ke kosem hatchege the expectations su touch sege cha sige cha crop on the badaya deri tie uke hubunu ke tsege shdi haunu mission hat haunu uke hubu de thosa she visa she moto ke hesa shadali ro leri ke hu haunu ts premier popo ke chwe ke korofu ugi vorgeche utsu perhisya ka ropu personal experiences ba phela shmo shon hi ke cha tiezwa ba pongule de isidi ba ke ta kiri tison hi super phila suchi tison hi chula suchi tsela suchi ke cha susu sedi chadi to shmo shon hi krista ki hubuti nipum haru chiti shadali ro ugo ti ropo ke ko semo shwe zakaria die soro no pukecha kemecha kemekro mori ke ko ginulian ho isi kemecha kemekro mori ke ko ginulian ho deri arofu ginudo isi dipu
dileke vi hobie kize vala ketso votso shigeto we uke penyo for fu ginu do we mosalati uko kristamiko kristam mo nu tse permit shikebamiko we lerinu experience how ha refresh la shigeta or refresh shigeta utsakama shigeta experience how ha uko susu semoshawe ni pubu ko krisditi di soja ha hazedinu ke ko ke sa teja khasa khalapi uchdi ni pubu pomharu pokehu nu tsikeli uchli tene ni pubu jabi pette ko tsingli tsuji Lano ngo pete ke ze she thale ri tsale khu me pa pengo ke ze tsale do me chatslido mukimji ke mesarfa khashia ke za hego hakili ke penyofa nipu no thie hego semor ke sho ki jerve honu nipu no papette khapi hetsa ke shim honuri non ke mesarfu bu hego ke coach hego ke kruhu chidi no hego nu tupe loya ka za chidi thie hego kruhi shododi ki jerve honu no khake sha hola hego ke tizi khapi enjiawi nipu hego chedo ndir nu renza ke likim hidi nropu nipu khapi hodski ke sha hoha hego tatsugo hego ke pumogo bu nipu suso ke kobi ka tatsudodi hego bunza ke nga to da hichi nichedo nipu ndir renza ke likim hidi hego hyo khapi enchia nipu krista ke hu chepe fisiji milyu chika sana shichi nipu sidi ke hu hogi nu mha hrubu chili ji munno za ye chike liu chili ji hego nipu renza ke likim hidi tola ke pranushi nipu hego ke kosamudi nipu hego lukile nipu susu chilin jiwe no sala chedo hego chepe kosha hego chike sana sha hego nipu chepe filashidi hego chata kri shidi hego genu nipu medo chuti ke liu chili ji ketizi kapin chidi jisu zanu chasiyawe amen paprila levide akianum hacha group city KEPESIKESHÜ susu chilido
sudu kise kecha don prayer tu nu ugo ki hunu class care mu class care kini pass ke liko 10th and 11th pass students ko like it hezi ke chati po badushi sala ni ko class care mu care kini pass ke liko ni chronos evori kise ke hezi ke chati sunu ke pe cross je ke cha ke pe si je mu ne chatha fola ke to honori ni pu tejasidi ke hu tejasidi ni shepherd picha pila ke to ko nu su chvoni ko to la ni obu vori ke hezi ke chanu voni nu ke yawe uko youth conference liro ndu se delidi ke hu pe vise vor li she muche do lighthouse service hapi ke hu thalau baketo su chde sala krisar mi ndu voli moda zu she che do vor ke bako bu youth conference nu ke pe krophela se je ge cha ni ko ke la she we pastor za chamoniro city church nu youth pastor mu po nipu di se for ZHAPU chaba mu sala ke hu buri ke pe cross di thejanguli je ge cha se krisar ko ke pe krisya we Vorkes Satarin here, Liro Ugo, TEKHA Sazedi, Gechajasus Badado, Kise Gabatanunu, Baroketa, Musala, Nigo Kihupri, Gechaja, or Grabadi Vorke Pekrochi, Sunday School Kepatago, Gechati Honukrata Chashada. Jedo Kihushia Heliro, Agri Forest, Paramedical Mojil, Colonies on the Crotogo, Geseshaje, Musalako, Petebishi, Mukihupuri, Padi, Chahenuke Pekrosaji, get to say, New Zikasashi, New Biji.